Yes, ikaze kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri Erdogan, perezida wa Turkey. Nge mbona ko ari ikirumira habiri cyangwa se ari umugabo uba uri tayari guprofitira mu kavuyo kabandi. Ntujye kure ya Waka Waka. Yes, nkuko mubizi rero Turkey yageze muri NATO kera, yageze muri NATO mu gihe cy'intambara y'ubutita. Niba mwibuka Cuba Missile Crisis, ubwo abasovieti bari bashyize misile zabo muri Cuba. Ibyo byari ku mpamvu z'uko abanyamerika nabo bari bazishyize muri Turkey aho bari begereye Uburusiya. NATO rero na Turkey y'uyu munsi ntabwo bikiri nka bya bindi bya kera, kuko Turkey ya Erdogan ni Turkey y'udukino twinshi dutandukanye. Muribuka intambara ya Ukraine itangira, ibihugu byose biri muri NATO byashyiriyeho Uburusiya ibihano bikakaye mu by'ubucuruzi, mu bya gisirikari. Ariko iyi Turkiya ntabwo yigeze ishyiriraho igihano na kimwe Abarusiya, haba abayobozi babo, haba ibya gisirikari, haba mu by'ubucuruzi. Iyi Turkey yagumanye n'Uburusiya nkuko byahoze kera, kandi iguma muri NATO inatanga intwaro muri Ukraine. Murabyumva ko yarimo gukina double game, iratanga intwaro muri Ukraine ariko nanone irasapotinga Uburusiya mu by'ubucuruzi, mu bya politiki cyangwa se no mu bya gisirikari. Akaba ari ibihugu bifitanye amasezerano maremare nkuko mubizi. Misile z'abanyataki zikomeye bazigurira muri Russia. Rero uyu Erdogan intambara yaratangiye, yifatira uruhande rwiwe rutandukanye n'uruhande rw'ibindi bihugu bya NATO. Aho ngaho nkaba navuga ko kubari muri NATO ni nkaho yarabagambaniye, kuko bashakaga gukatira Vladimir Putin urumukwiye. Bashaka kuvuga ati twese tumwange, nka bimwe bya kera tukiri abana twavugaga tuti twese reka tumwange, tukanga umuntu rwose, tukaza kongera kwiyunga hashize umwanya, ariko twese twabanje kumwanga. Rero na NATO nayo yari yavuze iti twese tumwange, Erdogan avamo wenyine yanga kumwanga. Niyo mpamvu mvuga ati uyu mugabo ni ikirumira habiri. Nyuma rero y'intambara igitangira, Erdogan nawe nkuko nabibabwiye ni umuntu uba ushaka guprofitira mu kavuyo. Urabyumva, intambara igitangira yahise agira ijambo, kubera ko Uburusiya bwari bumukeneye, n'ibihugu biri muri NATO biramukeneye. Ahita atangira noneho gustrikinga amadiru hagati ye n'Abarusiya n'Abanyasiriya ku kibazo yari afitanye n'Abakirde. Nkuko mubizi, ibintu byose Erdogan ubu ngubu abafite ijambo, abanza kubiganiraho na Putin na Assad wo muri Syria. Ubu ngubu niko bimeze, akoresheje ikarita yuko Uburusiya bumukeneye muri iki gihe. Bose cyangwa se abenshi cyangwa se bose muri NATO bamwanze. Uyu rero Erdogan rero ibi bintu yarabikomeje muri NATO. Inama ya NATO ishize, murabizi ko harimo ikibazo cyo kwakira Sweden. Harimo kwakira Sweden cyane. Sweden rero akaba ari igihugu cyari gisanzwe gifitanye ibibazo bikomeye na Turkey, kubera ko aba Bakirde abenshi barwanya leta ya Erdogan, abenshi bahungiye muri Sweden, bahabwa ubuhungiro muri Sweden nk'impunzi za politiki. Akaba ariyo impunzi nyinshi cyane. Rero muri iki gihe intambara y'Uburusiya irimo, Sweden nayo yasabye kwinjira muri NATO. Kandi murabizi kugira ngo igihugu cyinjire muri NATO nuko ibihugu byose uko byakabaye muri NATO byemeza yuko icyo gihugu cyinjiramo. Iki gihugu rero cyarasabye, Turkey itangira kugihabura, irakibwira iti ntago tuzemera kandidatire yawe nudacyura Abakirde bose bari muri Sweden. Icyo gihe nkuko mubyibuka, Sweden yarabyemeye, itangira na procedure zo kuba yabitangira, kuba yabikora, kuba yazohereza izi mpunzi za politike kwa Erdogan, akazikatira uruzikwiye. Uyu Erdogan rero diru ye yaje gupfa yishwe n'urukiko rw'ikirenga rw'aho ngaho muri Sweden, rwanze ko impunzi zitangwa, rwanze kurekura izo mpunzi z'Abanyasweden nkuko itegeko nshinga ryabo ryemera gutanga ubuhungiro ku bantu bose basabye ubuhungiro muri iki gihugu. Rero urukiko rw'ikirenga rwaje kuburizamo uyu mwanzuro wa leta ya Sweden rwo kohereza Abakirde muri Turkey. Aho ngaho icyambere cya Erdogan kiba kirapfuye. Akomeza kubwira Sweden ko atazayemerera kujya muri NATO. Ibintu byarakomeje, negotiation zirakomeza. Nyuma yaho rero Erdogan nk'umuntu w'umuhanga abarakazanyemo kandi arakabwira ati noneho kugira ngo nakire Sweden muri NATO
nuko ibihugu by'uburayi binyakira mu muryango wunze ubumwe w'ibihugu by'uburayi muri European Union. Nkuko mubizi, Turkey ni igihugu cyasabye kuva kera kwinjira muri Union Européenne, baragikatira. Kuva kera Turkey yarabisabye barayikatira, ari n'ikintu ngewe mbona ko ari ikintu cironda ruhu, kubera ko Turkey bayikatira ko kubera ko ari igihugu cy'Abarabu, kubera ko ari igihugu cy'Abasilamu, bavuga ko bagifunguriye imipaka batashobora gukontrola ibibazo bijyanye n'iterabwoba mu Burayi. Icyo ngicyo rero Erdogan yaravuze ati ndabafashe noneho ubumwe bw'uburayi nge na Turkiya turabwinjira, cyangwa se Sweden tuyikatire ntiyinjire muri NATO. Ibyo ngibyo byarakomeje, imishyikirano irakomeza, abanyaburayi nabo baranamba barakatira, babwira abanyataki bati ntabwo mushobora kwinjira muri Union Européenne, twarabakatiye ntabwo muzinjiramo, muvuge muvuye aho. Erdogan arakomeza, hakaba hari indege F-16 cyangwa se F-16. Izi ngizi abanyaturkiya bashatse kuzigura kuva kera, abanyamerika barazibima. Ukaba wakwibaza ati kubera iki mwima igihugu cya NATO intwaro ziri muri NATO, kuko numva ko ni n'amasezerano ya biriya bihugu bigomba gusangira tekinoloji ya gisirikari, ariko Turkey bari barayimye izi ndege bita F-16. Ubwo rero Erdogan yahise avuga ati mugomba noneho kumpa F-16, niba munyangiye kwinjira mu bumwe bw'uburayi mugomba kumpa F-16 kugira ngo nemere kwinjira kwa Sweden muri NATO. Ibyo ngibyo rero abanyamerika basanze nta kundi kuntu bagenza umunyaturkiya, baragoragoje biranga, umunyaturkiya akomeza kunamba, bahita bamwemerera ko bazamuha F-16. Ubwo ngubwo niyo mpamvu muri NATO mwabonye Sweden yemererwa kwinjira muri NATO, nuko na Turkey ubwayo yari yemerewe kwinjira, yari yemerewe guhabwa izi ndege za F-16, akaba ari indege zigiye gushyikirizwa Turkey nayo ikazitunga mu gisirikari cyazo. Izi ndege bari barazimye Turkey kubera ko Turkey hari misile yashatse kugura mu banyamerika barazibima. Izi misile abaturukiya bazigura hehe? Bazigura mu Burusiya. Iki kintu kirakaza cyane abanyamerika, barakarira cyane Erdogan. Baravuga bati ubwo ngubwo rero niba uguze misile mu Barusiya, natwe ntago tuguha F-16. Birangiye rero Erdogan azibonye, nubwo atinjiye mu bumwe bw'uburayi, nubwo abakiride batabacyuye muri Sweden, ariko byibura abonye izi F-16 zizahangana nabo muri Syria aho bazaturuka hose. Erdogan akaba yazibonye. Nkuko mubyumva rero, uyu mugabo akaba ari umugabo ukinisha amakarita ye, cyangwa se umeze nkaho ari gukina jeu d'échecs. Urampa ibi nguhe bino, urampa ibi nguhe bino, urampa ibi nguhe bino. Ariko bikaba ari n'ibintu bibabaje cyane. Turkey ni igihugu kiri ku mugabane w'uburayi, kuba cyangirwa kwinjira muri Union Européenne kandi ari igihugu kiri muri NATO, ni ibintu abanyaturkiya batajya bumva, ni ibintu abanyaturkiya batajya bakira mu mitwe yabo, kuko bumva ko n'abanyaburayi nabo bakagombye kwinjira muri Union Européenne n'andi mashyirahamwe yose bafite mu by'ubucuruzi cyangwa se mu bya politike. Bumva ko Turkey yakagombye kuba ihabwa ikaze, ariko aba banyaburayi kwironda ruhu ryabo nabo baba bakomeye cyane. Baravuga bati ntabwo twashyira igihugu cy'Abarabu muri Union Européenne, ntabwo twaba tukibashije kugenzura imipaka, kuko mubizi biriya bihugu iyo winjiye muri Union Européenne umuturage wawe afite uburenganzira bwo kujya gutura mu kindi gihugu kiri mu bumwe bw'uburayi. Ibyo ngibyo rero abanyaburayi barakatiye, baravuga bati Erdogan ntabwo tuzigera tubyemera, ntabwo tuzigera tubyemera. Rero iyi Turkey ikaba yabonye F-16 zayo, ikaba yazibonye mu gisirikari cyayo. Ni ugutegereza rero tukakomeza kureba amakarita y'uyu mugabo bita Erdogan, ufasha Abarusiya agafasha n'abanya Ukraine. Ngewe rero nkuko nabibabwiye ngo uyu mugabo rimwe na rimwe mwita umugambanyi. Nkuko mubyibuka mu minsi ishize, Erdogan aherutse gutanga abakomandazi bo muri Azovstal. Iyi ni kompanyi cyangwa se ni batayo y'abanazi iba mu gisirikari cya Ukraine. Abangaba bakaba barafatiwe mu ntambara ya Mariupol, aho mwibuka
ubwo abarusiya baheruka gufata ibihumbi by'abasirikari b'abanya-Ukraine ni iyi bataliyani y'abanazi. Aba banazi rero mu mishyikirano bari bagiranye na Turkey nuko aba bantu bazajya kuba muri Turkey kugeza intambara irangiye, ariko ejo bundi ubwo Zelensky yajyaga muri Turkey yamanukanye n'abakomanda ba Azov muri Ukraine, Erdogan yarabamuhaye. Ubu rero ni ukuvuga ngo aha ko ngako nta kantu kagaragaza ubugambanyi bwa Erdogan kuri Vladimir Putin. Ubu ngubu ikintu turi kwibaza ni iki kigiye gukurikiraho, ko amasezerano cyangwa se amasezerano y'ibijyanye n'impeke, y'ibijyanye no gucuruza ibiribwa biva muri Ukraine bijya ku isi hose, ayo masezerano ari hafi kurangira. Ninde rero uzongera guhuza abarusiya n'abanya-Ukraine igihe cyose abarusiya bazaba batakarije Erdogan icyizere? Ibyo nabyo wabyibazaho, gusa nge mvuga ko Erdogan ni umugambanyi kuri Putin, yaramugambaniye. Ikindi kandi Erdogan ni umusnitch kubera ko ni mpikinguhe kiriya, ni umuntu ushyira inyungu ze imbere, ariko nanone nkaba namugarukira kubera ko ahantu ari muri biriya bihugu atuyemo nabo ntibamwumva, ntibumva igihugu cye, bagifata nk'igihugu cyo muri Aziya cyangwa se nk'igihugu cy'Abarabu kitari icy'Abanyaburayi. Rero kuba yakinisha amakarita cyangwa se akaba yakina piyo nk'uko azikina, ku ruhande rumwe Erdogan ndamwumva, ariko no kuba yagambanira Vladimir Putin namubwira nti ibyo bintu wabikora for now bikaba byaguhira, ariko mu gihe kirekire cunga sana, Putin ntakinishwa. Murakoze cyane rero, nagira ngo tuganire kuri uyu mugabo n'udukarita twe cyangwa se n'udukino twiwe kugira ngo mutwumve. Iyi ni Waka Waka podcast, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Bless.